پرسگریکên bajêr û hawirdorê. Ji serê şaristaniyê ve di civaka rojhilata navîn de pirsgirêkên bajêr û hawirdorê destpêkirine. Wexta ku mirov li çîrokên damezrandina bajarên pêşiyên Sümeran temaşe dike, mirov dibîne bajar di nava xwe de û di navbera bajarên din de di rewşeke çawa de pêş dikeve, rewşeke bi pirsgirêkan tijiye. Çavkaniyê van pirsgirêkan koletiye. Bajarbûn di hinavê xwe de kolebûnê, ango dewletbûnê jî dihewîne. Bi avabûna bazarê re pirsgirêka ekonomiyê jî peyda dibe. Guhertina rêjeyan ango biryara buhaya alavan wê kê bidiya. Di vê mijarê de wê bihêsanî li hevatin nebûya. Parastin û debara bajêr bi serê xwe pirsgirêk bû. Klîkên desthilatdariyê yên pêk dihatin timî di nava xwe de xwelhev radikşandin rê li ber pirsgirêkên şoreş û di şoreşê ve dikirin. Her wiha pirsgirêkên bajaran ên mezinbûnê hebûn. Dewlet û rêveberiya bajêr yên ku bi bajêr re pêş ketin di tevahiya serdemên şaristaniyê de her bûn fenomenên dest ji wan nedibûn. Dewleta bajêr şêweyê herî belav û kevin ê desthilatdariyê ye. İmparatorî û dewletên netewe gelekî paşê derketine holê. Di dîrokê de şêweyê bajêr ê bi giranî hatiye dîtin, bi piranî rêveberî û dewleta bi bajêr û bi dewrûbera wê ya nêz bisînore. Ji ber ku di nava bajaran de hevrikiyeke zêde heye, ev yek dihêle ku di navbera wan de timî şer biqewme. Di van şerran de derfet û îmkanên bajaran têk diçûn. Çareya ha dîtin jî têgîna bajarên metropol û hegemon bû. Uruk, Ur, Babil, Asur, Persepolis, Atina û Roma ji vî cüreyê bajarên hegemonin. Paşê jî weke navendên împaratoriyan rol girtin. Em weke împaratorê pêşiyê dîrokê damezrînerê xanedaniya Akkadê Sargon dibînin. Sargon qîma xwe pê neanî bajarên Sümeran bixebin hegemondariya Agade û ya xwe. Li gorî dema xwe ev derbasî tevahiya qadên şaristaniyê kir. İmparatorî di vê rewşê de tê maneya bajarên hegemon li ser bajarên din û dewrûbera wan serdest dibe, an jî parê ji mayeya civakî digire. Ji ber ku bazirganî, cotkarî û endûstrî bi derfetên maddî û yên bazarê tê meşandin, gelekî karê tîne. Ango bi rêxistiniyên desthilatdariyê yên tîpa împaratoriyên berfireh têra xwe kar tê bidestxistin. Em vê meylê di împaratoriyên Sargon, Babil û Asur de bihêsanî dişopînin. Nexasim împaratoriya Asur di bazirganiya maddeyên xam û maddeyên mamûl de bibû pispor û hoste. Bi awayekî bihês xwesteka parastinê ji bo çavkaniyên karê dihêle ku desthilatdarî xwe ji nîşandana sahneyên herî hov paş ve nedin. Asûriyan bi serbilindî ve digotin ka çawa ji serê mirovan dîwar û bircan ava dikin. Persan di heman îstiqametê de dixwest bi rêbazeke hînê ehlaqî û nerm encamê bigirin. Di vê de jî bi ser ketibûn. Bajarê süper ên wan deman Babil bû. Li vî bajarê heftê û du millet pev keliya bûn û ev bajarê bi heybet hem bi pirsgirêk hem bi berpirsiyarî bû. Bajarên Persan Babil ji xwe re mînak digirtin. Pêngava bajarbûnê ya Greko-Romen tevî ku çareseriyek li pêş bû, di serî de debar, parastin û rêveberî xwediyê heman pirsgirêkan bû. Li rojhilata navîn senteza Helenîk di mîmariya bajêr de qonaxek li pêş bû. Di vê mijarê de em avakirinên bi heybet dibînin. Lê zehmet nîne ku mirov tespît bike perezgeheke bajêr bi serê xwe jî li ser civakê rê li ber gelek pirsgirêkan vedike. Di vê çarçoveyê de mirov dikare piramîdeke Fir'ewnên Misrê bigire dest gelekî balkêş e û mirovê bibîne piramîdekê bi tenê çawa bên li civakê çıkandiye û xilas kiriye. Atina û Roma jî weke bajarên metropol heta bi qirikê noqî nav pirsgirêkên civakî bûn. Di dema İslamê de bajarên rojhilata navîn herçend mezin bûbin jî ji aliyê mîmarî ve ji dema Helenîstîk gelekî paşemayî bûn. Her ku diçû kesayeta xwe ji dest didan, di nava xwe de û ji bo dewrûberê vedigeherîn çavkaniya pirsgirêkan. Ji ber ku nekarîbûn derbasî şoreşa pîşesaziyê bin, pirsgirêkên wan girantir dibûn. Pêngava bajêrbûnê ya şaristaniyê Ewropaya rojava li ser hîmê bazar û bazirganiyê ew gihand bajarên aboriyê. Li ser vê pêngavê ji destpêkê ve mohra kapîtalê hebû. Li hundirê bajêr û li derveyî bajêr her tim hewl dida li ser beşên zenatkar hegemonya xwe çêke. Vê rewşê bi xwe re têkoşînên dijwar ên Çînî anîn.
هفرکیا دناوا باجر ده و یا دنابرا باجاران ده پیشی میلین بر بی امپاراتوری و قرالتی سور کر به شورشا پیشسازی رژی ناچار ما خورادسی دولتان توابکه. باجارن آلمان و ایتالیان د دیرو که د جوان باجارانن کو هری داوی خسریا خو تریکاندنه و هری درنگ خورادسی دولتان توکرنه. لګوري من شورشا پیشسازی نه چاره سری دسپیکا داوی و مرنا باجاران بو. بروکراسی و اندستری وانی به 3 سالا 19 مین ر باجر مینا لود و گدیشا مزن کرنه و اف مزمونا کانسرواری یا تم معنی خونینه جبو هاویردور به فلاکت که به انجام بویه. باجار خو بتنی ناکوشه هاویردور انگو جواکا لدر وی باجر جی بهنه لیدی چکینه او دکوشه. انجام جواک دناوا پرزگریک مینا گدیش و لودان ده دگوزه و باجر ناوندا کو خزانی و بیکاریا گشتی هلدبرینه. باجار روشلاتا ناوین ای هگومونیا خوشدستایی ود گوهر ناوندا مسیوا مرین و کشتنا به باجاری و باجر انگو یک جه آمورین هری گرینگ این جواکی بونه. دیروکا شهرستانی روشلاتا ناوین دیروکا اینکار و هلوشاندنا هاویردوره. نرخین شهرستانی وکه چند مادی و معنوی جبرکو به اینکارا نرخین جواکا نوروتیک را پیکتین دیروک به وی آوائی هرک بارد به. جخواد جواکا نوروتیک جبون نرخین هر دو چندان جی اکولوژیکه. ده جیهان ویا معنوی ده و ده دین وی ده هاویردور زندیه و وکه نرخ هری بلند ده پیروز کرن. درفتین خودی کرنه ین لدورا جنه پیش دکوین دسپیکا اکونومیه نه. خوزا و جن دناوا آهنگه که لحفکری دنه. ده گشتینه که دین خوزایی زندی بدایکا خداون ده سمبولیزه کرن. بشکی مزن آمورن مادیین هلبراندنه و دیتنین جنینه. لسر چاندا خودی کرن و جلو برگانجی مهراجنه هیه. به شهرستانی ره او نرخ همو و بین اینکار کرن و دبن هگومونیا ظلام ده و گوهرن آمورین زوردستی و کاره. اردن دایکن و بچوک و حاقیر بینه دیتن. پرتوکن پیروز و وها بانگ لزلام بکن. جن زویه ونه هنچا و دخوازن و ساباجون. جویجی خرابتر جبرکو باجارن سومران با آرمانجا کار و قزنج تمی ارد بکار دانین آخا زویان در رزیا و وی یکی ریل بر چولبونه ود کر و او یک به چولبونه لحفچکری را مزنتر کرنه. دو چولبونه مزوپوتامیای ده رولا شهرستانی گلکی بالکشه. د جهان معنوی شهرستانی ده خوزا هاویردور و آخ تمی بچوک حقیر تینه دیتن. یا راستی او هلوس ایدولوژیکه. شهرستانی وکه دجبر جواکا گندو جوتکاری پیش دکوه و جبو و جواکه بچوک بخینه و به حسانی بره و ببه سری لربازکه بیوی رنگی ده. شهرستانی جالی ایدولوژیک و ایماژکه ولی یا دنیای افراندیه مینا کو دجمنه و دوی تمی حساب بده. دیسا پرتوکن پیروز و هاد بیجن. او در بتن جهوی امتحانیه. لعالیه دن دولتداران لوی دنیای جنت اخوا افراندیه و جدینن ایجاد کرنه جی هیچ باور نکرنه. لو ما وان باش دزانی بو که وان دین افراندیه. لعالیه دن پیشکتنا جواکیه با اتمسفر جو بیولوژیک را دزک هفته دبه دیروکا شهرستانی هر پیش داده چه ناچار ته هشتن وی جوهر خوی ایدولوژیک انکار بکه به خیال و ایماجن مجرد و دنیا دن و دگوهر برواجی خواه. جوهر پرزگریکا اکولوژیه دوی راستیه ده آنگو ام به تواهی خطرناکیه و فهم دکن که تام پرزگریکه که جواکیه. جواکه که ولی نچار حاطبه هشتن که جوهر خو انکار بکه ممکن نینه که مروف کاره به جده مکدریج و لستر پیان بگره. منطقه کاری دستلاتداری میتینکاری و دستلاتداری و شرن عسکری و ایدولوژیک انجبو پیشخستنا و آنتی اکولوژیک، آنتی بیولوژیک و آنتی جواکینه. در روزنامه ایرو ده پیخیرتنگی از سردما فینانس یا هگمونیا کاپیتالیست وان راستیان همویان مینا لچاب و ذهن تواهی مروواتی نقراند بن با اوای کی زلال نشانی هر کسی ده کو ایدی اف دنیا سخته یا و هگمونیا افراندیه جتومارن کاغذان به تنه پکته. مروواتی د ته دما دیروکا خوده اف چند جخوازا جیان و جواکره غریب نکتیه. جواکا روجلاتا ناوین دمک دریج بارین تالانکر و قهارین شهرستانی ناوندی هلگرتنه و جبر جاو بیولوژیا خو هم جبر سدمین خوازایی و هم جبر سدمین چکری د سری وان هرم نزی چولبونه دته ل جواکا روجلاتا ناوین به تنج بر وان سدمان خودی پرزگریک نینه بقاسی کو چاره سری دی انتحار ده ببینه جیان دستکشینه یا راستی به دست ددن کشاندن.